1991-yılı 19 Ağustos'ta Kurmanjan Datkan'ın 180 yıldığı Alay rayonunun Akbasova degen yerinde öttü. Uşuğa 150 min kişi katıştı. 1000 bozuy tigildi. Bunday marakeni Kökötoydun toyunda da bolğan emes dep el aytdı. Buga Prezidentimiz Askar Akayev büt 7 oblustun çoňdory, büt şaharlar, rayondor bardygy barışdy. Özbekistan menen Kazakistan çakırılbaptır. Anan Kırgızlar oturup alıp erteden geçke çeyin Kırgızlar mamleket kurup kelgen dep süýledik. Oşol mamleketti Alınbek Datka da Kurmanjan Datkylar bu ahırkı mezgildegileri. Mamleketти kurganda mına ol jerde Moğolistan degen, je Çağatay ulusu degen. Mına Çıngiz Han'dan beri ulu держава bolgan. Dep şu büt süýledik. Anan taradık 18'ünü. 19'unu jumuşka gelsek 19 Ağustos'ta GKÇP baştaldı Moskvada. Bir günden keyin ele. Ot oşonda Gorbaçov'tu Kırımga kamap koyuştu. GKÇP'ler telefon oturat televizorda. Elsin tankanın üstünde jüret. Izy çuu ne olat eken өлkö dep. Aga çeyin Pribaltikanın 3 respublikası. Anan Ukraina çıkıp ketken estirden. Akayev'tin ukazı çıktı. 31 Ağustos sessiyany çakırıp. Men deputatmın bara turgan ekem. Şeraliga aytdım meni çakırıp atatdı emege 31'ine. Desem aldaga aytdı, sen bir ayt o yerde dep. Anan emeni ukazını okusak 4 vapros koyuluptur. Birinde de egemenlik yok. Anan bir yerge 30 günü uçup geldim ben. Tuğru şerim kulüpke girdim. Tarağa. Kirip anan sizler 4 vapros koyupsuzlar, uşunday egemenlik yok. Bunu 5. vapros kılıp girgizeli dağı erten sessiyaga da talkulaylı çakırıp kalıpsınlar bir gün dep. Anam bardım Akayev'ka. Barsam 7-8 deputat oturat, 350 deputat elek. Çakırgandan Akayev'ka giret elek dep. Ben karasam 1 saattan kememesi vakit alat. Giralbayım. Ben Kuznetsov'a girdim. Vice prezident ile. German Serepyanoviç degen. O barın ayttım. Oşton şunday Andijan'dan gubernatörü gelip aytıp ketkenin bir yerde şerim klubka mesela Akayev'ka var dedi. Kişi gökenen sağa girdim dedi. Erten şunu girgizeyle 5. vapros kılıp. Desem Özbek özü bilet dedi. Sen ne alasın onların devatat diye bu dep. Biz buna özümüz 4 vapros girgizgen biz şunu absürdüm. Boldu dep orus sal tırcıyan boldu. Anan Amanbayev'ka jönödüm. Sıka var öyle de. Varsam Amanbayev'da KGB jetelep kettir. GKÇP'ni koldaysın dep. Anan da jolum bolbodu. Anan eşikке çıktım sumkamı götürüp. Pişpek gelsinseden orun beret. Oşoğanan bardım. Barı onan erten prosedurny вопростарды girgizgende o şerep şunu girgizemde ona 5. vaproskon yazdım.
1936 жылғы СССР'дың конституциясы рұқсат береді. Добровольный союздық республикалар шығып кетішке. Деп анан ошоны bir эки бетте жаздым. Жазып анан эрте менен регистратурага келдим. 350 киши регистрациядан өтүшүбүз керек. Келсем, Төлөгөн Касымбеков менен Бобулов жүрүптүр. Камбаралы Бобулович. Анан баарыбыз не болуп атат деп ГКЧПны сөз кылып отурабыз. Алы ГКЧП жүрүп атат. Мен анан жана өзбектердин келип кеткенин, Шерим клубка киргеним, Кузнецовко, Аманбаев жок экен, ушинтип анан болбоду кечээ. Мынаны жаздым. Бүгүн азыр процедурный вопроска 5-чи маселе деп коеюн деп атам ушуну. Десем, өкмөттөн эң туура болот дешти. Анан мен микрофонго чыкканда ышкырып айдап түшпөгө эле дедим. Десем, жок, бул жолду катуу турабыз дешти. Болуп тур деп, куду ошондой кылып 5-чи вопрос кылып киргизели деп, анан ошо эмеге чыгып микрофонго 5-чи вопрос кылып киргизели деп маселе койдум. Баягы жазып келгенимди окуп. Анан голосование койгондо 99% колдоду. Анан ошондон 5-чи вопросту 1-чи вопрос кылалы деди. Муну эгемендикти ушул жерден баштайлы деп, анан 5-чи вопросту 1-чи вопрос кылып киргиздик. Анан эртеден обедке чейин ушу эгемендикти обсудить эттик. Комиссия түзүлдү. Декларация независимости дегенди. Левитиндин кабинетине жетөөздү чакырды. Мен, Идинов, Баекова да бир топтары. Ошолор барып, анан Левитин жазган экен, бизге окуп берди. Биз макул болдук текстине. Анан Левитин айтты, араңарда бир аял киши бар экен, ушул окуп берсин деди. Баековага бердик. Баекова текст окуп берди. Анан отурабыз. Ошо окуп бергенден кийин кол көтөрдүк да баарыбыз. Ошону менен биз Орто Азияда 1-чи болуп эгемен болдук. Өзбекстан бир күн кийин болуп калды. Кыргыз СССРдин эмеси туусу менен жүрдүк да. Анан комиссия бар эле, Казат Ахматович ошо комиссиянын төрагасы эле. Бир маалда көк туу алып кирди. Ушуну кабыл алайлы деп. Казактыкы да ошо көк туу болгон экен. Чагында бирге сүйлөшүшкөн. Эле бир маалда эле Төлөгөн Касымбекович ордунан туруп, "Ой, Казат" деди. Бул көк раң, көк свет. Кыргызда бул аза свет деди, аза раң. Муну деди, атасы өлгөндө кыздары кийет, аялы кийет көк светти. Болбойт, бул жарабайт деди. Бул Кыргызда светти ушундай деди. Кызарып күн батса, агарып таң атат деп айтат деди. Ошо кызарып күн батса дегенди, мына биз ушуну неме кылып келебиз. Мына түрктөр ошону алыптыр. Эң туура деди. Биз ушу эмени раңды кызыл кылышыбыз керек деди Төлөгөн эке. Күндөн луу не бар, ана? Күндүн нуру алды сонун. Түнкү жарыктык
kızıl sivetten kaldı. Ne oşentip biz tarihi Tuğrul'ga geldik.